Jasna Nikolić i Jelena Antonijević iz ustanove za dnevni boravak Zračak već pripremaju ukrase za novogodišnje jelke i leptir mašne. Ponosne su na svaki detalj koji naprave svojim rukama. Jeste samo ukrase za novogodišnju jelku? I jel ti se dopadaju? Pa dopadaju, mislim. Hoćeš li okačiti na tvoju jelku? Pa ne, mislim hoću, pa ako bude ostalo malo i na moju jelku. Za koga su ove kravatice? Da poklon. Kome? Mojim malim sestrićima sam baš htjela da poklonim. Za novu godinu, kad se budu slikali sad za brada da imaju. Kroz nekoliko kreativnih i muzičkih radionica 78 korisnika ove ustanove upoznaje instrumente, crta, slika i šije. Sve što stvaraju osobe sa smetnjama u razvoju delo je ruku koje spontano slede njihov unutrašnji svet. Ja mislim da im prilično znači, prvenstveno zato što mislim da i to baš ispunjava da su srećni i da su zadovoljni, a drugo mislim da se, evo sad konkretno sa ovim krojenjem i šivenjem, da se osjećaju korisnim, jer prave nešto je to što ima neku upotrebnu vrijednost, da mogu da odnesu i kući, da nekome poklone, da će to stvarno neko nositi, da se to nekome sviđa. Prostorije ustanove ispunjene su radovima korisnika koji se ni po čemu ne razlikuju od radova iz neke umetničke radionice. Grupe se smenjuju iz jedne učionice u drugu. Ovde nema zvona za kraj časa, a aktivnosti traju samo dok to učesnicima prija. Ovdje se vidi rad na njihovoj finoj motorici, gde su ovaj krep papir morali prvo da seku makazama, zatim da ih motaju i različite boje su stavljali u različite kutice, naslikan je rad i oni su zatim lepkom lepili po modelu i dobije se ovako lep rad. Korisnici ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju Zračak imaju istu potrebu za kreativnim izražavanjem kao i deca iz redovne populacije. Učešće u kreativnim radionicama i uopšte rad, individualni i grupni sa stručnim radnicima, višestruko ima uticaj na njihov lični rast i razvoj i psihološki status. Znači, individualno se radi na razvoju različitih veština, radi se na razvoju fine i krupne motorike i kažem, veći je stepen njihovog zadovoljstva ako nešto uspeju da naprave i samim tim to implementiraju, šira zajednica vidi da su oni stvarno učestvovali u procesu rada i imaju veći stepen zadovoljstva, samopouzdanja, samopoštovanja i zadovoljniji su sobom. Osnovni cilj kreativnog izražavanja je da se smanji psihofizička tenzija, stepen anksioznosti i stresa. Mlađi korisnici kroz kreativne radionice uče se nekim novim veštinama koje su im neophodne za bolji razvoj. Zračak pohađa 78 korisnika sa lakim, umerenim i teškim smetnjama u razvoju, kao i autistične osobe uzrasta od 5 do 55 godina.